Ababendeki babugambiwe mu rukiko rw'itabiro nk'ababembezi b'ababendeki b'amajyane hakorwa mu cyanga cya Kigezi na Ankole kandi babuganira mu rukungiri. Urukiko rw'itabiro mba RDCZ bakuru b'intebe za katano hamwe n'abandi. Abazika abandi badombe home mwemu kura cha pastor witu wa South Western region yona na Kigezi urukoro mu rumugo katwe turatwagira amasiko mingi kandi ngabe nishane mbazi abita bakuru ubuno mugisha bwitu kuriya mu mitwe irakaritu ururwe turebe mu sentence tukubanja nitobona batekatikaho na transfer forms na skora na signinga ngo sente ba transferring direct za ko wanje 30% izuwa ba franc echo kucyabireho babura kubabura esente tizo acknowledgement esente zona signing bagiye hakindazi banja ubutashashurwa sente zanjye umubiri ubunakubeniye manyangu nyine kustungiramo kinkozi se munonga abo amajyana go kureba gateka mu sente nyinyi munonga nyawenka Henry birengine kibanda kanyine kibanda cyamajyani cukika miriyooni 3 n'ecweka hazabwa difficulty yo kushashura abakozi akargoti imwe y'abana bayo barastabone amajyana kigabire garode go supplyingwa harga y'abantu babi bayose kibanda cyo bitabano bana be batakashashwire behanandizi bwo butajuanze shongeji na nebye butegeje ninyebuza kamajyani staff yanjye ngari nshabe byinshi abweje abatotari kumene byabo by'amajyani right away from somebody who come majani ya kuyani up to a supplier bona nabayayi imekatera RDC wambara district na washikira mu rukiko kandi ahumuriza abendeki yabasha kugumisiriza mu government eshita miliyoni ekora hanshonga zabo especially one with kugira ngo this payment isigi tujipushing. We want to resolve that. We are going to support you and you seek another audience with the president. The remaining money be paid as early as yesterday. Gasha kwa dana basubi.